Assalamu alaikum. Sheikh Osman ameniambia nisome Fatiha, tutasoma pamoja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuanze. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuendelee pamoja Sheikh. Mishari alladhina Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma halaq, wa min sharri asikin. Tunajua sote Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa subhanahu wa ta'ala. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tabat yada billahi wa taba wa man adalu malu wa makasaba sayasla. امرأة حمالة الحطب في جيدها حبل. يا مشو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يعدلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك أستغفر الله واستغفره إنه كان توابا. Asante sana. Tuendelee sasa.